court chuan investigation sang te an langa an lakho mga investigation report te tin expert opinion kan ti mo mithiam roi ngai na chin te polo mga khati ang sang kha an lakho mga khatarang han judgment aron siam mga chuchulo ngak top maila court in chu mi chu athiam e aron ti khan Tuesday night merit te ho lampang David Silo then lo thiam ngai ni himole David Silo kan ti general te pawh alo ni reng hle ni mole tim mai taila athavio lo mani le katia ole tunla jo social media he thalaki alar khop maya he imponi se in play photeng kha niya he inge kha hi eng bikers nge kha akashet talowa se naral te David Silo tia kan hriat tak te pu hriat a chhangte ruata Silo anni pali hian thingpuin in khoma he an thosei poi mo mel khop me kan te ngen soi ju ka thelo ma se thil ho lam tak chun ni pali hi chon an soi lo top tura kangai politics hi chun soi nge ju ka ringa ne engponi se enge pu hriat a chhangtian hemi video aron post pa hen aron zia ti hi chiari la ti chon kan react thangal bokang 19 hours ago ania general te aka David Silo ti kangai thlave hlova voin chu kauro ta Silovin ron leng chhowete thungai tur poi mo tak o mani ati awangin tur tlang lama kahanin report ve chapa pure da changte hi pati ti thiam lu tukle thuziak lama phei chonin enge thuziak chiar nuam kati turang chi ta kheni ve ne nunglama sabar anti angmain an varanda chuan tui in tun hnaya kan mizo social media chuan lar champion ama she emo online messengera beve to remote po kaloin ti thai pui ve mail en reng po ngai tuana buai map lo ti hriat tak general te kan ti mai voi khat chu mi ten apoisa an buatsaih kalo thin pui ve to advocate angin nen hian tui in an lo ti duna karil ru te chuan David Silo ori le David Silo emo an ti ve thote ka mo dun thu tawang chuan ohole tun tum chu ke chu tong ve lo emo tong klem hun ani ngei mai katinga la kanin chi baya in chung lama kan lut ho ta dial zoka reilo ta nuwa pulian minga ani po tun hnaya zoram cover zk political activist larbon rep tak mai ke phei chuan David Silo overground kati ngat hi aron thleng ve lol maya macdon ve va happening don vele happening hi a pushia tangoi ngoi tone katia kaphu rungei mai anni pali in mukhom turi anin shelok lo tura chon kangai hei pushia da changte thuzia dana hen ngenia thuzia ki angai nom tur zoin ran je kang chu ka hre hawlawa amaro chu tu na thuzia ka tang ngau ngau ani chuanin heng general te zoram cover mo ani ang chi te po hi a local don te shelok big lo ni tura chon ngai la puruat Silo inai mukhom wangin puruat Silo hianin a host no tura chon ngai bok tai lamo kan general te Mizoram police cyber crime hawin David Silo minti saktak mase ama se na hi chu ala phangar ngar si mishing kan general te chu zo tur kanga ngal le maya ani la chuan olsam te in kum sang ni som pariat atanga sang ni som pakua chauvel kha chuan David Silo tia FB account alo hon ve to thu azeb lo ngal thaka mase tuna chuan he David Silova mizo mi puin kan tui pui ero kanilo shimshima he account hi ka handset manga ka hon ani awangin ka handset a atop lo theilova ka handset manga ka siam ani miawa amaro chu kumsani som pakua thalai hol vela tangkha chuan he FB account David Silo hi alu po kalu thei to lo shim tin a sei ngal barbara oi sak photang information technology lam hi ka englo thena lam ani viau big miaulova pushe da changte chuan oi sak photang atia ke chonin oi sak lo photang kan ti tiang hei chu achan chu statement hi adang ve du khop meya
mishing zia hi hanin zir chen chuan thu dik ani lawang ka ti me lo ni otun da ka seiwa hen tuna senaral te thu soi hi adik lawang ka ti na ni lovin amai ro chu tun din hmuna chuan case kallai te ania chuwang chuan oi sak lo photang kan ti tiang hei chu pushe ta changte ro chuan a oi sak pushe ta changte ro chuan oi sak nga la eng po ni se hei chu thil poi le khatiang khani lem lo mishing kanin ang lo mo chuwang chuan pushe ta changte chuan oi saka ke chuanin oi sak lo phothi tha ka tia chan chu police te force lampang bi henan hrechiangang statement hi mi pui ma statement le I enge force mi te ma te court chunga statement te hiloin ang lo thin alo sekna sa ve thin khop maya a hrechiang tu chu force mi te le judge te pon nenga ukil te pon neng chu hetiang awang hian ṭhenkhat chu judge pakhat mo aming chu sei lo taila a court room ka nom la hian nupui te po hi kan ring lo rum theilo male atia ati chanjo ka hi chu judge thut muna thut hi chuan party pani te party pathum pali panga tam takanoi king tani tero khadinga nga khan an thu soi hi oi ngal lo tur ani top mai engporon soi se oyom theng berin ron soi poni se lo tlu ngal doi doi mai kha judge ti tur ne lo rim shima chu wang chonin atun la chu nupui te po hi kan ring lo rum mai lo man thu soi te po atia ka kala shareng ani ola che chun jom zelang ani se na khatia police hovin an man jail anda chenu lok atang khan makdeu maklo angreng deuh thei thau si in FB a David Sailova FB wall zan rei thunoi etc etc kha are eve ta tlata mi pui tam zo khian hole se naral te chu kan David Sailova chu alo ni ngei mai mo anti to che sin ti in ka fin velu tu ka wangin ada vin zona ka zot zom luizela paratha ban pa chuan o ushiat se naral te kha lo ni tak takila eng tin emo keima inemo tu te emo kal tlangin kha David Sailo account atang khan thu toite karon update tir ve zawanga tu te tan po ase naral te chu jela hom dei chung po in David Sailo chu alo ni lo na sa ani hi hey ala Jeffrey mai min thung do na sin ludu engang po ni la password ber ka hreto silawa ka manipulate thei ta lo chu hani hi chu wangin inaw se na hi ka David Sailova chi alawani ti hi chu I chiang mai lo mi minti taka chuan ka yes zoi sapa pushi te hi chu a yes zung maya tilai china hian thil mak deuh mai chu account in hack sak hi chu a thleng thin ani account hack sak ni ta se David Sailo thu po sakha ngatinge la kal reng si account in hack saka hian dik tak chuan mizo hian in hack sakem chu ka shela mizo in hack sakhi e kalashe lawa hanlo omani chuan le thushan ni ta sela ama ero chu purpose in ang tum in ang kalphung in ang che boxi thu post du zong te khati ang political issue lampang political critics lampanga ron tile chat ina an hek sak tur vela khachu ka thiam che lo tilai chovel hi oi tu nge oi lo tur ama ro chu a password a to lawa manipulate thei to lo aron tia hack sakani lo vek chonin mi ko ta lo hlan chong ni ta se kha hlan chona ne na tang khan password po chu se thei ngei tur chu nia makwe do me chu he jela te han da lu khan David Sailo kha are tamak maya chu thil makwe angring do chu ni he pushe ta panaron soi reng he ama ro chu ka manipulate thei ta lo chu ani hi ti kha senaral te ina soi chu nia pushe ta ero chon soi ta khan yes zoi sap main senaral te statement akha ani chona lo lem deuh duak ani mele sena chuan police in an office le jela min dop lai po in thei dan thiam dan in he David Sailo FB account hi lutila tu tenge information petrin tu tenge asangoi zon puiti muchuakila kan delete emo block dei donia ti in police ho ta chu ka gen zo ka sin atita deuh dewa chu em chu Chhangte su se keile purwata FB account messenger atanga message text document atham don emai kan te kan nui ham loisia FB post te hanen ula politics in tuichila in ngai venani chuan tu te hinge in tekthin lo enteu mi anin tek
anin tek na chuan behind the curtain behind the scene a hian messenger tam tak chu om nge yanga lut chuak tam tak om nge yang chu thil engen yang mu thei maya kan hriat thei mai thilania tu nge lo in tek le dul thin kha lo enula in chathiam mai anga hei pushia ta changte te pon lo va text thin nge mani hei nui ham maya engponi se pushia ta changte thu ziak khi chiar nu ma hei a hlim om thina ne tuna senaral te din mun dik tak legal identity status su investigation agency cybercrime branch Mizoram police lamin senaral te hi FBI David Silo angei chu ani anti ve mek line senala chuan kani ve zok thin ma se tuna kani to lo shim ati ve bal boxi he thu in chu hi law court lama lachin fel tur ani senaral te hi kan David Silo kha alo ni reng tak em ti chu kan thre chho ve thoi tura ngayang tilai hianin he ta ti ron pa han kan chiar to a khata khan David Silo account kha aphat lo chu senaral te hen aphat lo chu ama handset ama phone atanga account kha create ani ti kha apha big me lo me chu enge a number nen khan ain link ti na nge chu lo ni ta sela amaro chu cybercrime lampang henin activity check tetin chu thil har salo te boka chu David Silo senaral te number nena in link ani chuan password polo shelo ni ta sel chu recover le thai mai tur chu ani mela maro chu alo ni lawa le number te pon thlak te poni to thaya khatiang ani po khanin cybercrime lampangina ani anti amaina kanilo ati boxi lai hi thuin chu lai chu ni ta ambo he thlak khop mai ti lai hi law court lama lachin fel tur ani senaral te hi kan David Silo kha alo ni reng tak em ti chu kan re chho ve thoi tura ngayang kan thre chho thoi tura chuan in ngai phot teang amai ro chu kan ti la du chu kei ero chu hetia thutluk na kan shet ma chuan yes ole ini love lo ti kha ka tum lova ini lo ti po ka tum chong lo tuna hen senaral te hi David Silo ani lo ti ngot thei poni big lawa ini love lo lati thei stage po kha anin ka hret che lo ne tin kan senaral te hen police le jail veng tu te fel zia polai zia a soi thui le a jail chunga chuan a jail tan puiten ati ti an ngai thlak cha ka wangin an kil hut reng mai ani ti a soi pa in ushi te hi chu ni jok se ati ti ni leng jan khua thak theyang min ti zawa kan ZK bikers o hi ka shet lo chu ni ZK biker ti khani alo nui ring le purem thangale mam ko middleman vaipa tenen anin kom thu lai ro angai tum thang dai le anzuin mukhom ngei tura chon angai thei ta ni hei central jail chung lampanga chon mo ma second tile pek thinanga ZK bikers share the chhangte rota Silo senaral te han ti hawa hedenga thing pui in hawa han ti barbar hi chon thian in kom ngei tak ani lo vek po in ma ni tuina lampang inang tha chu ani mel viewin ka sia tuina lampang inang ti du zong in ang mo khatiang ka soi thiam che lo trong kam thiam na he kin lo thina ne poni se che jom zelang kan empithar policia ke chuan chat te ka ko dot le to lo tia chat te lo ti le big club to ne pushe da chuan le apuhlui pure mat chu tu te mo hovin mam ko a thok ho te an khin let na lama atira accuse ni ve tho si un akal hleka he case poi mo tak mitam tok ne na tanga sum lo lak saka central sikul sakna contract mo saktura mam ko anga anin tiam na pam thul le tak sia wanga case approval tan le tak dei wanga convictor ani ve tak lo dai zok dan nia an shit dan te po an lo soi ho ve niap thin ani ome chumi lam thu hla chu angai nom nangyang mai shet ve cha khom ve helai thu taka hi chutera ma se chu de chungpo chuan kan cha te ro chu vote noi ni chuang zet muwa kan MP Lok Sabha seat khat lua tura Mizoram mi pui read voters in kan than tin le dai dan tele KVMM chuan vote sangli je sari le paruk chau muwa engthol happening to ka voinina atana tlale tan ero kong sang ngai to na article thui ushe de changte vote sangli je sari le paruk muwa PC party khale thalve thakane independent ina party
nei han le thal chu thil ro pui tak chu ni ve hrim hrim ani MLA emo MP tur hi mizo voter hian kan la du uluk tok lo ani ti in ka in name text ngai nom ni za thlak ber mai chu pui do na ti lai chau hi kan ti chunjam zela purwata sai lo chu State Project Monitoring Committee Secretary atanga ban ani don thu thang chu enge update status chu ka zor le mai peka ani la chuan ka hre thuk vak lo ke chu pudo ma kan siamin personal taka he na hi thok tura min som ve ngat kania pudo thu lo chuan ban ka tum lo Mizoram sarkar tana na poimo tak ram le nam tana tangkai theina ngoi tur na ani ka hriata wangin ṭhenkhat lo pawh ṭhenkhat ka ti sak ngat khania chu wangin secretary min da tu ngei lo chuan min pai emo nadang min hnon ngot thei do nem ni pushriat min ti olsam mai thunga adik appointing authority aya niamin an dismiss thei lo che Mizoram tuna chuan pudua athu ber kan ti ve zat thunga alan dana hi chun pushriat hi chuanin an thusai anga piangkha yes zung mai ni ani eng titia pudua IPS walngat midil chulutuk pathian ro puinana Mizoram le nam mangai ru ku tlat kan CM hian nangve loi kha khatiang post pai mo lutuk Mizoram sarkara secretary post luka da ve ngot chenge nile ilo tlon thiam viewem ni ka tila chuan kan zinga pakhat chu alo nui ring fala kan pudua hian purwata sailo hi David sailo emo alo tipeka kan state sarkar hian man tangkai thei ani alo ring hle mai hi alo ni oma chuta pudua ngei hian a ina lenga som mewin he monitoring committee secretary na hi thokturin alo thlem thupek hi alo ni ome belated congratulations dear comrade nui ero azadu ngat le mai kejuk ka tichina both side shed lo hi chuanin ngai dan hi ka siam ngai lo ani timete ang both side shed lo chun tuna henin purwata sai lo hianin David sai lo emo milo tipeka ati hi tia asoi tak me wanga ani mo lo ti ngal ngot ang chi hi ka ti ve ngai lova heta pudua te voice se po han shevela han ngai thatoni la ta khan thudik na nai chu lo thina timete ang a hriat chhuate poi thil har sa ni lo thina statement te han la khom hi chuan chu wang chonin keima chuan hi thil ni theilo ani yang chu ka ti haulawa thil ni theilo ani yang ka ti me lawa ne thil ni thei chu ni thawa ama ero chu David sailo emo alo ti awang ringota secretary post hemi monitoring committee secretary na lo tho tir hi ani engem ti chu kari ro zona lo omani kala amen ngal thap thelo hi toilet atanga ka chhuale pa chuan ani kan siam chuan tun naya senaral tekha David sailova ani arin le tak jok siawangin urwata sailo una chuan senaral te chu anda ta jok don ti na emni katilain Chhangte in ti sharil jok hola khan min chang thadu to big silo voin kalkhom jinga kha chuan ka reng kha aniam ber nimberina lang ka hre thuk lo bera shendu ka nga ber loi siawangin discussion a khan host tu kani tangot alom le ani mel tak pushete hi zona hriat chak nga le khatiang kha ani mel hai a host tu anti ti tamna ber chana kha pusheta chhangte he ni mel khop me he ama ponaron soi che boka host tu kani tangot alom le te keila chu ka khuparon vun bela wangin ho ka man mo de ubika taka pudu hi defamation case a file mania statement examination in chief apekha tun ni somni pasari June kumsani somni pali khian tlangwal u shranga SP Chhangte ukil lampang khan statement kha an cross examination ve thung dona sin June ni somni pasari ani chuan Thursday ni ke citizen bright over falde hovin dear chief minister where were you on the 7th December 2013 police nena statement kumsani som palia apeka khamini khan awat chok lo shim awak chok lo shim ti turaniang uwana LPS nena interview kumsani somni pathumala kolosip atanga aizolo ho tin anlo au khum ang ti alom vedat lo mo
chu ti huna chuan honorary taekwondo black belt 7 dan shen thar ve ngot kha chu aman tlak don mel si lova ti in ka ho san ta kha ania e kai pusheta thuziak ki puire prep khop me ti lai chho hi hemi examination in chief ti hi chu enge an statement te kha ziakin kota han thelu ta thusia tangang te kha examination in chief a hen thelu ani thina examine turin ti chuan cross examination hi entinan pudua examination in chief kha lelam pangkhan an lo chai don ani hi statement ate heni zika chu ani rengem chu mini chu ngai ti chu mi ti chun khamia khan zona thiam tak takin an zo tanga ukil te khan statement ti sei khan tum don ani heta hi chon hi kana she thiam lo takin karon soi fia zo kani chu cross examination anti hi chon lelam pang ukilina lelam pang client te zona azo khami court an ven lan ang chi kha ani mizoram le nam hi chu tun lai chu aba happening take mizo kan ni kan mela tha kan tuma sang box ya to ber nan wei me dei chibai la du sakna chikim kahla na cheu advocate engineer sheta chhangte chrome house kulikon pay kulikon call or whatsapp 8118965588 in a number shed all to kai pusheta lo beduinom chon lo min lo bedon ne ti chon ti khan kan riak zota enge ngai dan te po lo sei ve ta ula tunami hi chu ka mu dana chuan ti me te ang sheta chhangte senaral te arwa ta sailo zk YouTube channel mo zoram cover YouTube channel nei tu te ti hona kha ti henaron ziak chokani maro chu chen ho ti ani wang hin an ti po ain rual view ni ti he thu chuaka tang hi chana hriat thei mai in ka hria han comment zuiwak tan po ka thiam lo maro chu ke chuanin heng statement sang thang non sui te hi pushia ta chuanin yes aringa ti me te ang aring hal thlapa ma se thil reng hi yes ngal chung hi le ring ngal chung hi ke chu ka ti chini lem lo chu wang chuanin han ngak le de tila tin hemi political thilvel hemi David Silo ti te poni thawanga tinge ka tia kan sei ngun to ang renga case kallai court case kallai ania heti ang zonga lo social media lo chin hi thil chaber ani ngem ti hingai to anguna ngai khopin ka sia tuna te po hei David Silo te po case nei lai senaral te ka David Silo ani ti khating vel boro khal alani chho me kana kina court chon investigation sang te an langa an lakho manga investigation report te tin expert opinion kan ti mo mithiam roi ngai na chinde polo manga khati ang sang kha an lakho manga khatarang han judgment arun sia manga chu lo ngak top maila court in chu mi chu athiam aron ti khan Tuesday night merit te ho lampang David Silo then lo thiam ngai ni himole David Silo kan ti senaral te po alo ni reng hle ni mle tim mai taila athavio lo mani le katia entinan purichia mo private case pulutu ngai po tuna kan MP ni ta ani te po alo thiam ani chon purichia kha alo thiam renga lo male tok der chu enge hemi issue hi diktak chuanin social media hanin englam panghinge ron post nem hi lo chi kula comment section an lo soi lok te ambikin court issue mo hemi court case issue lampang big hian hian nge voice nei nema hian nge post nem ti in mu dan te comment section alo sei ve tawla chu ka ngai dan tak ani tuna hen ke hei pusheta chhangte thuziak hi ka voi khachiana nia ka tlo chiar lok big mi lawa reaction ka ti hen tam tak chon min social thina lo in buatsaih lok ta che thei min thina ma se in buatsaih lok ta chon reaction ani nang mo soi tur lo shet lok zung te chiar tur lo shet lok ang chi te en to lo shet lo khang chi te kha kati ve ngai lem lo hi react chi nia nga tiang chi te om chuan khateng kha link te ka han save tha ka react ngal man lo point ka man huna han ti hen on the spot in ka react mai thin ta chumi wang chuan tongkam te po ka film khura soi sol pal ka neng ti te po ka lawa chu wang chuan film khur takin kan react thina 50-50 theyang berin lai theyang berin netinan alo ni theya alo ni lo theya an tiang chi te kha tiang khan ke chuan in conclusion te po ka siam tlang pui ne khami kha ṭhenkhat chuan lo hel thina ti me te ang iwa tan big ve chu ti khatin ti thina ma se tan big wang lamani ho lowa thu chiang kan thelo
ka ngai dan tak taka chun ni chin hang karon soi to a atop nan ka soi lang court a case akal to a court ngai to tur ani mo chuta chuan nakina a case akal chho zelanga kal chho zelanga ye social media lo trial mo bu share da court a chuan timei tiang ama court a big chuan general te kha David Sailo ani to lova tin enge tana amen le dang boka kha oi sak phot anga ti pakhat hi o hemi password a share lo thu te handset manga siam ani miao wangin ti khati ti vela kha ani court a chuan yes general te hi David Sailo ani lo ti kha pushia da Chhangte court a ti me tiang o kan she them nan tu zongin ama ngai ta na chuan kha alo nit ta der maya ma se heta ro rel tu tak tak zo chu court te ania court khanin thutluk na aron siamanga aking tu purichard vanal mangaya Mizoram MP athiamani chona thiamani meya alo thiam lo ni chona thiam lo ni meya mo tin heta tangming thanga te David Sailo te lampang anlo thiamani chon yes anlo thiam reng ani hi a kan tenga anlo thiam lo le aya anlo thiam lo ni hi kan tile meinga chu boina turomin ka thelo tin kha judgment a khan anlung oi lo ni chon Supreme Court thlengin an kalrak theilom mo Supreme Court thlengin an kalrak thei an appeal zel thei tu chon chu akal mang tu le akal phung tu dik tak sok chu ani tin chu ka ngai dan le ka mu dan dik tak ani bok tun din muna hen e tranzok tu hriat thiam har to a chan chu keni ain court hian in evidence ani thadona le lampang in evidence an va produce zona mo David Sailo te lampang khan evidence an va produce zona rigid upon evidence an va produce zona court man va thelut ve dona khang evidence rang khan judge po khan in alo examine nga alo analyze nga khatiang khan stage tam tak lakal chho tu te pola ommai thai court thutlu na hi ilong hak phot tiang o chu tun din muna ka ngai dan ani kati zong khatun tum video chuni phot ro se